Ekelezia ya Kako Catholic Parish ekatora n'umuparish yawe komede yatebwa mu bisigara by'abajurizi okurangira ekigambo cya Ruhango umwanya ugo twesima muno mu ekelezia yenu mfotopoto ekakomwamu yatunga ebisigara kandi itwe omu mfotopoto tuyino mukayisho bwito otwesimisizamu niwe adrufu kandi ibyo byokweza bena musanzu tutaguliza Januari tutaguliza katosa kandi kino hati na ito ntusimisiza umukayishogo kandi na hano hakelezia Uganda matazi kako niyo eine ebisigara yonka umparishiyona ya ukomeye. Reverend Father Dan Mark Chiza Amoti bwana mukuru wawe komere parish kandi wayibembere kitambo cya misa nagira ngo abajurizi bakerekese ibintu byensi baye kwa Sarhanga so banu bakayikiriza baleka ebintu ebyensi betito abantu abanyakuri hano ebintu ebyensi tuli makamba naki makamba nasema entaro zone zitwine mbikaro byaitu mbyaro byaitu na mbere turkwikara eno byestwini hali estwine byona nibirugira habintu ebyaki ebyensi worldly things worldly materials. For example, itwe katoro ka Footport Diocese tukatunga mujuliziomo Adolfo Digo akuruga hano toro kandi umutoro kandi yarabira hano kako na agenda na mugongo abagenzera ko muyi bityo reka anti edini yaitu egumire kandi yo muhendo muno niti twenka abantu batora batungira mukisa kutunga bishop okubanza rukwiragura Bishop Sarapio Magambo akanaruga hano waitu cyaka cegegwa mu cyaka central. Omugandi abakristayo bahijirwa kombe kamaramizo marunji agomurembaga rukisa mu kamestinsa okuyugoku kwirwe yo Reverend Stephen Natura aha mukoro gwo kurundana sente zo kucinge kanisa ya Sayuni B erukushango mu burisa bwa Kazinga omur district ya Chegegwa okusanga abantu ba mukamane kuraro mazumarunji kali muzasiringi hari muzatayuzi hari muzatarazo bonkezu ya mukama nesana kubi nechichena kuno echo Ruhangara chikubuzi zo balimu okurundana sente oku kubire kwebembirwe kansara wo mu rukagwa Rushayumbe agure bya Ruhanga noreba ntuba twine mwentebe twine n'ibintu bye kanisa ko kumanya so ntubani kwetaga kubiko mu ndata kwetaga kuza kubiko wanoranwa twakonde kiro store yo kubika mu tukuba tushinje tusibire kubika mu bintu by'ibyo turetere ibintu by'ibyo byabikoje kama akustari basayuni bi ekiro cherizo Ruhanga binatehanangiriza umutuwa mukomo mbungo tuwa mukomo makagitu tujeno misiri yitu tujeno mafamu gitu tuyina mukatulete tuyokombe kahekari ya mukama. Robert Binumugisha omburuzi we kaniseji nagira ngo hine ebinde borecerire gukora aha kaniseji kuturaheze kukinga fena futero munda brasta tukagikora hansi tutamutayiruzi nebinde bigenderwaho kugenderaho naye kazamukinga amakuru agagasha kwa Philip Murangira muri Chegegwa.